sredu, 8. maja 2019. godine, u gradu na Begeju je otvorena druga fotografska umetnička kolonija. Organizator ove manifestacije, Savremene galerije Ečka, u saradnji sa Fotografskim dokumentacionim centrom, učinio je Zrenjanincima veliku čast da uživaju u razgovorima sa najvećim imenima majstora fotografije: Vojom Mitrovićem, Tomislavom Peternikom, Ninom Rakičevićem. Meni je jako drago kako se razvija fotografija kod nas u Srbiji, jer ja živim tamo u Francuskoj gde je jako značajna kulturno, umjetnički, fotografski život. I zato želim i ovde u ovoj školi i muzeju da uspiju. Tako sam obećao da poklonim možda iduće godine kad dođem nekoliko fotografija od čuvenih fotografa i to mi je jako drago. Jako sam zadovoljan što sam vidio ovde recimo stare fotografije koje recimo nemate mnogo prilika da ljudi vide i to je odlično što je ovde ovaj muzej uradio. Ja mogu sutra da se vratim u Beograd zadovoljan. Gradonačelnik mi je obećao da će ipak biti ovde muzej fotografije, prvi u Srbiji. A to je velika stvar. Izložbu starih majstora fotografije, koja je predstavljena javnosti na 15 panela u velikom formatu, u ime organizatora otvorio je gradonačelnik Čedomir Janjić. Moram da podsjetim, 1853. godine otvoren je prvi fotografski atelje ovde u našem gradu. To je bio prvi fotografski atelje ne samo na teritoriji sadašnje Srbije, nego i nekadašnje Jugoslavije. To je podatak koji malo koji Zrenjaninac zna i mislim da treba da budemo ponosni na sve to, treba da budemo ponosni i na fotografe koje i rade u našem gradu. Prošle godine smo podržali ovu prvu manifestaciju i jedan sjajan, fenomenalan predlog da napravimo muzej, fotografski muzej, muzej fotografija koji bi bio praktično prvi muzej na teritoriji naše države i ja ću to podržati. Siguran sam da ćemo naći i prostor i resurse i da će to biti još jedna sjajna destinacija u našem gradu. U godini kada se slavi 180 godina od pronalaska fotografije u svetu, a po rečima autora izložbe i osnivača kolonije Jovana Njegović-Drndaka, ovo su tek stepenice koje gradimo u susret osnivanja muzeja fotografije u gradu Zrenjaninu, koji to svakako zaslužuje. Grad Zrenjanin odiše duhom fotografske tradicije. U prvom ateljeu nekadašnje velike zemlje posetioci su posmatrali svet okom Georgija Kneževića, Ištvana Ogdala, Orosi Lajoša, Majnharta, Viplera, Nikole Štokmana, Đure Roknića. Da sačuva od zaborava, danas je tu Fotografski dokumentacioni centar. Mi smo se trudili da bude dovoljno raznolik i da pokrije i potrebe i viđenja fotografa i da na neki način približimo grad Zrenjanin u fotografskom smislu, to je prvenstveno, da istaknemo tu tradiciju koju grad Zrenjanin ima, a sa druge strane da pokušamo da gradimo stepenice ka tome da grad Zrenjanin bude zaista prvi grad u kome će fotografija imati posebno mesto, a to posebno mesto je svakako zasluženo na osnovu tradicije koje grad Zrenjanin ima.